Kwakukhona indoda leyayinguJosefa ngekutalwa wase-Arimathiya lidolobha lemaJuda abelilunga leliqoqo alungile athembekile alinzele kufika kwembuso kaNkulunkulu nome abelilunga laleli qoqo kodwa akazange avumelane nesinqumo nekwenta kwabo. Waya kuPhilathu wafike wacela isithumbu saJesu. Wasethula lesithumbu, wasigocota ngendwangu lenhle, wasifaka ethuneni labelimbe kahle edwaleni lalingazange selisetshenziswe ngembili. Ngiyajabula kukuhlephulela livi laNkulunkulu lamhla silithathela encwadzini yaLuka sahluko saka 23 verse 50 kuya ku verse 53. Lapha ngifuna ube nemicabango ukuthi tinto lotendako emhlabeni tenta tindzaba ezulwini. What you do on earth becomes news in heaven. Ngazi ukuthi kulomhlaba ngifuna ucabange unetinsatheli onke malanga letehla tenyuka tiphethe emakhamera tihambe tiyabuka kuthi lokho lokwendako kungaba yi-news item yini yasezulwini. Ubokwadi ukuthi lokunye kungendeka kube news item yasemhlabeni kuphela hayi ezulwini. Letinye tento takho kungendeka utende tingabi news item. Njengalokhu siyabona uyathi sonke siyavuka siyokwenta lokutsite kepha akusithi sonke lokhu lesikwendako lokuphuma etindzabeni emisakatweni. Le ndoda ke lenguJosefa siyayibona ukuthi le tinto letimcoka ngayo ngoba kuthi kulamadoda lang-72 leli qoqo lela khutsata Philathu lela lihamba phambili kuthi Jesu akabulawe. Lo Josefa naye bekayingcenye yabo. Bekungemadoda lang-71. Kepha lo Josefa watimelela yedwa. LiBhayibheli limbeka ebaleni. Liyatitsatsa tindzaba ngaye. Lisitshela ukuthi akavumelananga nalesento sabo sekuthi Jesu akabulawe. Yati ukuthi la umelela khona liqiniso ngaJesu lokho kwenta i-news item ezulwini. Azange ashumayele Josefa asiva nekuthi kumbe wake wanikela Jesu asaphila kepha siyeva sento sakhe akazange avumelane nebantfu labebathi Jesu akabulawe. Bantfu labebatselela Jesu bakhuluma kabi ngaJesu akazange ahambisane nabo. Nawe la ukhona khona shine for Jesus. Melele Jesu. Noma ngetento letingabuyathi tincane kepha ezulwini timcoka. Siyambona ke Josefa athatha lesithumbu mawuhlola kuletinye tindzawo lithi iBhayibheli bekanjingile Josefa. Watsenga indvangu lebitabitako leyiquality lesezingeni lelisetulu. Uyitsengela nje ukuthi iye ugocota sithumbu saJesu. Awunake kuthengwa nje kwendvangu. Kuyarekhodwa ezulwini kuthiwa sento kuthiwa this is a news item. Tiyashutha tingilozi timikisa sithombe ezulwini. Ngiyacabanga ezulwini kube kuthiwa kunasekuseni nalo liphephandzaba liyathengwa. Uyabonwa Josefa uphumile etindzabeni. Uyabukelwa ku-TV, uyalalelwa emaredweni. Kuthiwa kunendoda ithenge indvangu yekugocota Jesu. Kunendoda lengcwabe Jesu. A news item in heaven.
lamuhla ake sewutimisele ukuthi kusukela lamuhla lilanga ngelanga liviki ngeliviki you will make news for heaven. Utawukwenta tindzaba leti tawurekhodwa ezulwini. Uyathi tento letifaka ekhatsi kupha sitha sakho emanti. It becomes a news item ngoba yintfo lengasilula ukuthi uyente, yintfo lengakavami. Lizulu liyakurekhoda, tingeloze tiyakushutha kube news item ezulwini. Uyathi mawunakekela umprofeti inceku sithunywa saNkulunkulu. kuMateyu sahluko 10 verse 41 livi laNkulunkulu lithi wanakekela nje wamemukela lona lokhulumela uNkulunkulu. You make news in heaven. Wenda tindzaba ezulwini. Awudzingi microphone, awudzingi pulpit. Kunetentwanyana nje letincane kepha lekungenteka tinganakeki emhlabeni. Kepha tingilosi tiyakunaka lokho. Tihambe titsatsela tindzaba letifunwa uNkulunkulu ezulwini. Bekungaba njani nje sewutitshele ukuthi uyathi ake ngingazami kwenta tintfo leti tawujabulisa mina nje, kepha ake ngicabange, let me begin to make news headlines in heaven. Ake wente tihloko letinkulu, ake wente tindzaba letimcoka ezulwini ngoba onke malanga nalamuhla ngiyakholwa kunetingilosi tihambe tiyatsatsela tiyathumela ukuthi bani sewende nakho, bani sewende nakho. Tholakala ungilomunye nawe lommelele Jesu, tholakala ungilomunye nawe lonetento letinhle lotende egameni leNkosi yethu Jesu. Amen.